Assalamualaikum. Sebelum nonton video ini, tarik napas dulu, baca bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan di mana diturunkannya Al-Quranul Karim. Maka dari itu, di bulan Ramadan ini, mari sama-sama kita memperbanyak membaca Al-Quran. Semoga dengan membaca Al-Quran, hidup kita tambah berkah. Dan ibadah-ibadah kita yang lain selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah sama-sama kita mengawali pembacaan Quran kali ini dengan sama-sama membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Dan kita hadiahkan untuk kedua orang tua kita, baik yang sudah tiada ataupun yang masih ada, dan guru-guru kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء أأنذرتهم
سواء عليهم أأنذرتهم أم لم